विसोपरांत तुमकां येवकार। कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हांणी कदंबा चेअरमॅन कार्लोस अल्मेदा हांचे हस्तुकी स्वयंचलित डिझेल पुरवठो प्रणालीचे उक्तावण केले। आता फक्त कदंबाच्याच रजिस्टर आशिल्ल्या बसींक डिझेल मेळटले आनी मुखार हाचेर GPS बसोवपाचोय बेत आसा। ताचे वयल्यान बसी कितले किलोमीटर चलता हांची नोंद जातली। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Today as the chairman KTC, and I would like to thank IVC Mr. Ghosh especially for taking so much of interest, and I want to tell everybody today that what we have promised we are doing. It is, I cannot say it. Malpractice, see, there is wastage. Wastage is many ways in driving skills, while filling the tanks, while doing so many things. So then here IUC has tied up with KTC, and they have spent about I think 1.2 or 1.3 crores for this project. कदंबा महामंडळ गेली 35 वर्सां IOC कडल्यान डिझेल घेता आणि ते एक प्रोजेक्ट घेवन आयले आमचे कडेन की हो जो ऑटोमेशन डिझेल ऑटोमेशन हो वन ऑफ इट्स कायंड इन इंडिया खंयच इन्स्टॉल जाल्लो ना। MSRTCन प्रायोगिक तत्वाचेर म्हणून 3 डेपोनी केला, पूण आमी फूल फ्लॅज वास्को, पर्वरी आनी पणजी आतां 100% केल्ले आसा। आयच्यान ते आमचे स्टार्ट जातले। ह्या ऑटोमेशनाचो फायदो म्हणजे कितें की नॉझल जे आसा ते भितर डिझेल टँकांत भितर केले कीच फक्त हें करतले, डिझेल डिस्पेन्सिंग जातलें। दुसरो ताजो फायदो कितें आसा की दुसरे डेपोचे ड्रायव्हर येवन एकदां गाडयेक डिझेल कमी आसा म्हणटाले आनी घालताले, आमकां रिकॉर्ड मेळटा म्हणसर वेळ लागतालो। आता ते जावचें ना, डेपो मॅनेजरान ऑथरायज केल्या नंतरूच ते डिझेल जे आसा ते घालपाक मेळटले। तिसरो हाजो फायदो जो आसा हे GPSाक कनेक्टेड आसतले, सो ऑटोमॅटिकली आमच्या गाडयेक आमी आतां थोड्याच तेंपान GPS बसयतले। सो GPSा वयल्यान जी गाडी किलोमिटर चलता ताजो आनी ड्रायव्हराचो दोगांची जी डिझेलाची सरासरी आसा ताजो ऑटोमॅटीक आमकां स्टेटमेंट मेळटलो ऑन दॅट टायम। All these 3 depots where that Indian Oil is supplying that to Kadamba, and for all buses we have introduced this automation system. Now only the authorized buses of Kadamba Transport Corporation, they can only take the fuel. Some other buses, if they will come, they cannot eat. So only the authorized buses of Kadamba Transport, they can take the fuel, since it has a link. It has a link. So there is a RFID tag, and that also there is some O-ring where the fuel there we are actually loading to that, and they will read that sensor and it will go to the computer system. The computer has been maintaining in that sensor. We are just keeping that LCD because so that so many crowds are there, so we can see just for the visibility point of view we kept here.